Öyle aytып koymaçım ya. Nemeden? Bugün assalamu alaikum tuğanlar. Bugün Moskvadagı bir tuğanlarımız meşitlerge barıp ar jerge turup çoğulkan akçabız 103.078 so'm akça oldu. Bu yerde oturgan balдар bugün hizmet kılıştı. Xudo kalasa erteң salabız uşu akçаны. Sagın bir tuğanızdağı ay ülkesi жақсы болот эле. Берде кыргыз акча, доллар, евролор да анча-мынча түштү. Ал акчаны Кыргызстанга 1,5 кетсе, ошолордон беребиз. Калган акча рубльдерди эртең салганга аракет кылабыз. Ошо не дейсиз? Ne deyeceğim balдар, бар жоғуңа рахмат. Жакшы кызмат кылдыңар. Şu sagындагы айыгып, биздин катарыбызга кошулуп, биздин катарыбызга дайыма şu айылында кызмат кылган жакшы жигиттерден болуп жүрө берсин. Дуа кылып коебуз Кудай кааласа. Мындан мында токтоп калбайбыз, дагы аракет кылабыз. Дагы жардам беребиз колдон келишинче. Şu бүгүн şu балдар болуп ушул акчаны чогулттук. Колдон келишинче. Allah razı olsun şu ballarga dagı. Bir hata kılıp koyla ekan, bir hata dua kılıp koyun. Amin. Şu ballarga dagı Allah razı olsun. Allah milletinlerge soğun versin. Şu sağınıkan dagı ayırıp kessin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Muhammed. Allah razı olsun ama Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ardayım ушундай биримдикте жакшы жүрө берели буну. Элдер дагы ушинтип чоң кызмат кылсак. Ынтымак болойлу, бар жоғубуз бириге турган малыбыз келди. Кызмат кылайлы өзүбүздүн айылыбызга ушундай. Мындан ары мындай оорулар болбосун. Ошентсе дагы ынтымак болуп жакшы өнүгүп жүрө берели. Бул жерде биздин үстүбүздө турган Төлөнеке дагы бар, Төлөнекеге дагы рахмат. Şu biz менен чоң болсо да кошулуп ээрчишип, нары барып, бери барып жүрдү. Рахмат айкабызга дагы. Allah razı olsun. Başkalarına da Баарды ушу Кыргызстанда жардам берген, ушу Москвада иштеген ар жактардан которгон баарына рахмат. Бүгүн Кыргызстанда да ар мечиттерде чыккап ушундай сол иштерди кылып. Ким эмне кылса ушу Алла Таала ушу кылган ихсандарын эмелерин кабыл кылсын иншалла. Жалаң асан немеге шипа берсин. Баарыңарга рахмат, ушунчалык аракет кылып корккандарга. Алла көрүп турат баарын. Allah kabul olsun kılgan sadağınızı. Yaxşı birimdikti avuk elinde şunçalık rahmat, şunçalık birimdikte, şunçalık ıntımakta yaxşı bir ıntımak el ekeniniz üzere. Allah'a şükür, şunçalığa şükür. Allah Teala'ya öz yardım verir. Allah'a verdi. Akalaryňyzga da rahmat. Şertemen saat 7'de turup gelgiler ülkelerin çoğu valide, çoğultup, meçitlerge dönüp, üstümüzde karap durdu. Çoğun boyuna Boğut aka, Miftah amirde, Tülön akalarça rahmat alarga da Allah razı olsun. Birinci olaylı balдар. Kim ne kılsa Tutmak olsak, Allah kabul olsun. Sağın yurttuğanımızda işte jardam berip ayıp ketse toylarda жақсы жаман нерселерде чоң отуруп калсак сүйүнөбүз да. Ооба. Ey Turan. Allah şifasını versin. Allah şifasını versin. Bana bir dua kılıp koyun şu sağınlarga, Kuday'ın şükür versin. Şu gelgen melasi şu Esenaman'ı şu Kuday Allah Teala şifa vergen bolsun. Amin. Esenaman şu Indiyaga barıp şu akça jetip Allah Teala özü bir nemeden arılsın. Bütün kırsak baladınızda şu kimdegim şu sadaka kılıp şunçalık hareket kılıp şu soğukka iştep kalayın, ahiretke iştep kalayın, şu tuğanızın nemesini iştep kalayın dep bir geleceğine bir hareket kılganlarga şu baaringlarga rahmat. Kırgızstandagı büt Rossiyadagı kim ne iş kılsa Allah Teala görüp turat. Baaringlarga Allah Teala razı olsun. Hiçbir kem bolmagıla şu Главное şu birimdikte şunday ıntımakta жүрөдү. Şu baaringlarga şu Allah razı olsun. Şu gana söz ayta alabыз. İnşallah. Avuk elime rahmat. Sizge hem rahmat. Şunçalık çurkap turele turgula жақсы жаман görünüp baaringlarga rahmat. Kim bulgan bolsa şu Kuday Taala ihsandарын kabul kılgan bolsa şu bergen adamlarga ham şu çoğuluk bergen adamlarga ham şu ihsandарын kabul kılıp çurkaganlarga şu baş kaç bolup sizler turasızlar Tölen aka şu Kırgızstandagı Çar aka
Жамал aka, тақсыр, атыңарды айтпадым, баарыңарға рахмат şu. Болот aka, Меке aka, баарыңарға, Усейд, Бақыт aka. Азамат Байматовқа да рахмат. Баарыңарға рахмат. Өтө жакшы нерсе болду.